Assalamu alaikum. Efirde netice programması bugün dekabrinin 2'si studiyada sizler için men Elmaz Hasan çalışam. Donbass'ta barışık olması için Putin'in yüzme-yüz konuşup laf etmek gerek. Bunu Vladimir Zelenskiy endi anege çevrilgen spor salonundan yapılan video müracaatında bildirdi. O umut etkenine göre yüzme-yüz konuşup Paris'te ötkerilebilir. Olacak konuşuvunu Zelenskiy galibi dep adlandıra. Çünkü Ukrayna, Rusya, Almanya ve Frankistan liderleri sonki 3 yıl devamında konuşup olamay edilir. Paris'ten Vladimir Zelenskiy Rusya hapishanelerinde tutulgan Ukraynalı siyasi mahbuslar azat etilmesi ve işgal etilgen topraklar kaytırılığı planıyla kaytmağa umut ede. Війною ніхто нікуди не може піти, не хоче піти і втрачати ще сотні тисяч людей. Ми не можемо собі це дозволити, тому тільки дипломатія. А якщо не буде цього діалогу, що там кажуть, а що там ще за діалог може бути Зеленського з Путіним? Знаєте, Зеленського з Путіним, знаєте, без цього діалогу можна. Але це приблизно як, вибачте, що таке порівняння, як біг от на цій біговій доріжці. Тобто ти щось робиш, калорії втрачаєш, але ти на місці. Mecliste Prezident Zelenskiy normat formatında көрішкені vaqt Qrim azat etilüvi sualini көтермелі deyler. Çünkü sonki vaqtlары Vladimir Zelenskiy yarımada işgalden kurtarılıp qaytırılığı hakkında aytmay qaldı dey Meclis reisi Rifat Çubarov. Paris'te dekabrın 9'unda Prezident Alem Ashkari dünyaga Qrim'en bağlı Ukrayna'nın pozitsiyasını seslendirmesi Ukrayna dağılmasına yol verecek. При принятии какого-то итогового документа по встрече, там обязательно необходимо употребить фразу, что решением проблемы взаимоотношений между Россией и Украиной должно быть полное восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных ее границах. Но я бы думал очень нецелесообразным отдельную встречу тет-а-тет Путина и Зеленского. Потому что мы имеем дело с лжецом, с коварным врагом. Поэтому очень важно, чтобы здесь было присутствие западных стран тоже. Російська сторона буде інтерпретувати умовчання Криму чи промовчання про Крим як таке, що нібито Україна вже погоджується з втратою Криму. Не треба давати цим російським агресорам такого шансу. Filimenk Hakimiyeti İnsan Hakları Lalesi adlı mükafatını Kırımlı advokat Lila Gemeci'ye berdi. Böyle mükafatlarını insan haklarını korçalagan korçalıcılarga berilir. Mükafatını Ukrayna'da Filimen elçisi dekabrının 5'inde takdim edecek. Lila Gemeci yarımadada terrorizm davaları boyunca xabatlangan Kırım Tatarlarını korçalay. Onu Rus kuvvetçileri korkuzub korçalıcı faaliyetini toxtatmasını talep etken edi. Buna bakmadan o advokat лицензиясını alıp faaliyetini devam ettirdi. Данная премия, она в первую очередь является таким публичным иммунитетом, с одной стороны, а с другой стороны, она, наверное, притягивает и внимание со стороны силовых структур, но публичный иммунитет, он гораздо важен, нежели то внимание, которое будет привлечено со стороны силовых структур. Публичный иммунитет, он важен не только для меня, а для всех тех активистов, которые сегодня продолжают свою работу в Крыму и ежедневно подвергаются преследованиям, ежедневно подвергаются угрозе уголовного преследования. В моем лице, мне кажется, эта премия вручена сегодня именно тем людям, которые не являются публичными, но благодаря которым мы получаем объективную картинку из Крыма. Eski Kırım cəmisində siyasi mahbuslar ve onlarının xorantalarına qol tutup dua keçirdiler. Tedbirge Kırım'nın çeşit köşelerinden vatandaşlarımız toplaştı. İnsanlar Rusya'nın Cenubi Arbi mahkemesi geçkin ay mahkum etken Enver Bekirov, Muslim Aliyev, Emirusin Kuku, Vadim Siruk, Arsen Jiparov ve Rifat Alimov yakın vakitte azat edilmesi için Allah'a dualarla müracaat ettiler. 6 Kırımlı'na Rus mahkemesi Hizbut Tahrir'ge
Россия аляхасы бар деп терроризм ве Россияда кеметні күчнен запт етмеге интулуында қабатлады. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. Bizim Katar balaçıkların, sabiçkilerin türmelerde, hapslerde kıynaylar, botenden botenge, bizim milletimizde, yaşlarımızdan terörist değiller, terörist bizim milletimizde böyle şey yok. Biz öyle milletimiz, bir kimseye zararımız yok, bir kimseye yaramayız, bizge bir kimse yapmasın diye akılları yapmağa. Şolar şu türmede oturanlara Allah yardımcı olsun. Biz onların her daim doğru yoldan yürümek Allah nasip etsin onlardan. Bizler varmız hepimiz elimizde yardımımızı yapar Allah kısmı inşallah. Biz böyle Kırım Tatar milletimiz birbirimizge erden el verip yardımcı yapacağız. Ya Rabbim Allah'ım kabul et okuduk dualarımızı, etken ibadetlerimizi Allah kabul etsin ya Rabbim. Ya Rabbim Allah'ım yakın arada, ya Rabbim Allah'ım yakın arada hapishanelerden din kardeşlerimizi tutar Allah'ım. Din kardeşlerimiz çıksınlar ya Rabbim de ailelerine, balalarına kavuşsunlar. Уйдырылған давалар бойынша яқаланған сияси мабуслерінің қоранталарына қол тұтмақ, мабуслерінің қорчаламақ үшін яны усуллар уйдырмақ ве тақыплер ақында дүнияға білдірмек. Бұл мевзуларны Қырым бірдемлігі әрекетінің азалары кезлерде кечірілген айлық топлашывда мұзакер етті. Анда мабуслерінің имайеджілері ве яқынлары келіп, Русь апсқанелерінде тұтылған Қырым татарларының аллары ақында тариф етті. Mahkeme oturuşularının ölçengen vaqt geçken ayda işgacilер Kırım tatarlarga nisbeten 40 mahkeme geçirdi. Yani yılga Kreml basqıcı maşinası dabın kaç hüküm çıkarmağa hazırlana. Onların ekseriyeti terrorizmde qabatla ve uzun yıllar hapishanege qapatıv. Kırım birdemligi Nevbet'teki oturuşuğa toplandı. İnsanlar işgal etilgen Yaramadanın çeşit köşelerinden geldi. Onlar öz dertlerinin paylaşıp, diğerlerine rahatsızlagan problemalarını dinlediler. Он там не мог ни сесть, стоял всю дорогу. Это был очень тяжелый путь, пока не доехали до Краснодара. Там его поместили в карцер на 3 дня. Он там 3 дня находился. В карцере бегали огромные крысы. Niyar Ibrahimovanın oğlu Timur'nu işgalciler 2017 senesi oktyabr ayında kanunsuz şekilde nezaret altına algan edi. Timur Ibrahimov ikinci Bahçesara grupası denilgen işinin figurantı ola ve Hizb-ut Tahrir teşkilatına alakası olganında qabatlana. O işgal etilgen Kırım'dan Rostov'a geçirgen vakit hapishane xadimleri ona daima baskı yaparlar. Ona kuflengen aş biri ve ruhi hastalığı olgan insanın beraber bir kameraga kapattılar. Onun bütün ilacları elinden çekilip alındı. İşgalciler bunu daima surette yaparlar deyip kaydetti advokatlar. Hatta esli başlı insanlarına bile acımalar. Hususan kanusu tutulgan 5'i şu cümleden Şaban Umerov, Servet Gaziyev, Enver Umerov, Asan Yanikov ve Cemil Gafarov tibbi bölüke geçirgenini talep ettiler. Так уж случилось, что все мои подзащитные — это люди, которые годятся мне в отцы. Ну, и Эдем Агасмаилов, и Олег Приходько, и Умеров Шапан-ага. И, к сожалению, такая категория людей, она больше всего подвержена риску получить проблемы со здоровьем. Advokatlar Kırım tatarlarına ekimler baksın deyip tehlikesizlik memurlarına ariza yazdılar. Ama Rusya'nın baskı sisteması inanılmaz ve mıskılıcı bir sistemadır. Onlar başkalarına yazdırarak hesapta siyasi mabüsler öz adından yazdı diyerek tibbi teşhirını ret etti degen arizalarını advokatlarga ve solarına yolayken. Kırım tatarlarına nisbeten işgalciler baskı yapsa bile, onlar birleşip, onların sesi ol teşebbüsünü amelge geçirdiler. Mabüslerinin soları ve dostları bütün dünyaya hakikatini bildirdiler. Marafonga işgal etilgen Kırım'la beraber Ukrayna'nın kıta kısmı da koşuldu. Но когда крымские татары выходят в защиту крымских татар, это естественно. Это вполне абсолютно нормальные вещи, потому что это исходит из нашего менталитета и нашей культуры. Но когда в защиту крымских татар, мусульман, выходят представители другой национальности, представители другой конфессии, это всегда вызывает какое-то особое удивление.
Teşkilat faaliyyəti siyasi mabüslər ilə qorantalalarına tək birlik olub yardım etib biləcəklerindən və böyləliklə işğaldən keçirib Qırımni azad edəcəklerindən eminlər. Elnara Mehmetova, Nariman Aliyev, Zaman, ATR. Украин ve Kırım Tatar ananeleri bir sanada Kiev vilayetinin Fastov şehrinde tarihi anlaşmanı yılığını andılar. 1918 senesi dekabrın birinde yerli demiryol stansiyasında UNR ve ZUNR liderleri anlaşma imzaladılar. Neticesinde senden donğa kadar bir devlet teşkil olundu. Tarihi kununu Ukrain ve Kırım Tatar yırları ve oyunlarıyla kaydettiler. Teşkilatçılar bildirgeniye göre böyle gibi tedbirler iki halkının tarihi bir olğanını hatırlatan. Незалежно від будь-яких культурних особливостей, мовних, релігійних, але всі ми українці, ми всі єдині, ми всі прагнемо будувати єдину, соборну, незалежну державу. Збережеться кримсько-татарська нація, збережеться Україна, включно з Кримом. От гарантією є те, що тут, в Фастові і по всій Україні, люди пам'ятають своїх попередників. Нам зараз головне, щоб оце пробудження українське сталося якомога скоріше і щоб воно було таким монолітним. І тоді все буде добре. Sabah Kırımlı siyasi mabuz Vladimir Balux Kiyev'de kvartiranın temin etildi. Yana evine kirgeninin balkonda sarı mavi bayraq astı. 3 yıl evvelsi o Kırım'daki ev damında Ukrayn devlet bayrağını askanlığı için işgalciler tarafından takip etilip başlandı. Neticede tahminen 3 yıl Rus hapishanelerinde tutuldu. İşgal etilgen Kırım'da korantasını köçürmege ve işgal etilgen Kırım'ını ziyaret etmege arzu etme bunu muhbirlerimiz tarif etti. Torbalar ve mavi sarı bayrak ile sabır siyasi mabuz Volodymyr Balux yana evine doğru gitti. İlk adımlar ve öz kvartirasına kirdi ve birinci təəssüratlarla paylaştı. Картина мені залишилась. Birinchidən sabır siyasi mabuz balkonga aşıqıb doğru gitti. Anda Ukraynalı bayrağını asa. Давай почнемо з цього балкону. Tahminen 3 sene evvelsi Rusiya tarafından işgal etilgen Kırım'da Balux milli bayrağını asqanı sebebinden onun evinde tintuvlar başlandı. Mavi sarı bayrağını Volodymyr Balux evinin damına astı. Koyga FSB kelmege başladı, son onu hapishanege kapattılar. Şimdi ise bayrağını korup təəssüratlarını ifade edecek söz tapamadı. Без емоцій, насправді. Просто із чувством виповненого долга. Я тепер зараз залишу цю лоджію. Знаєте, якби в країні була інша ситуація, якби ми розуміли, що ми йдемо, крокуємо до перемоги, а не здаємо позиції, то емоції були б кращі, звичайно, більш піднесені. А зараз, нічого, бачите, прапори, зараз 2 нових прапори в Києві з'являться. Украинских, так что все будет нормально. Sabır siyasi mabuz yana kvartiraga camdan yapılgan sarı mavi uçlu mezraq ve amaylar ketiri. ATR telekanalının çekim takımı o hediyesini bağışladı. Все, тепер можна вселятись. Пане Володимире, і даруємо наш прапор кримсько-татарський, бачите, для того, щоб нагадував, що Крим – це Україна. Буйнен Пірабір Володимир Балуха мілі юзбез bağışladılar. Вишиваний рушник, він це символ України. Саме перше, що було в хаті, це була ікона. Ікона в рушнику. Я бажаю тільки добра і щастя. Я знаю, якщо буде щасливий Володимир, який любить Україну, в Україні буде все гаразд. Бо поки не гаразд, він щасливим не буде. Kovançtan son en mühim meseleler hakkında söz etmeye başlayımız. Hususan Ukraynaga bağlı Kırım ve Volodymyr Balux'ın qorantası hakkında. Şimdi işgal etilgen Kırım'da onun anası, oğlu ve torunu kaldı. Birinciden onlarını Kiev'ge getirmek istey. Ama sabır siyasi mabuz özü de mutlaka Kırım'a qaytıp, ana babalarının evini ve babasının mezarlığını ziyaret edeceğini yaşanı. Сказати, що мені не важко, теж не можна цього. Бо, зрештою, там
життя до війни, життя до цих всіх подій, і взагалі там дитинство, там могила батька. У мене немає відчуття, що я більше ніколи не побачу там своєї землі, що я ніколи більше з кримськими степами не походжу. Коли ти все життя прожив і для тебе стала така річ, що 300 днів на рік сонячні, ну от цього не вистачає насправді. Кримського тепла, кримського сонця не вистачає. Володимир Балыхны Украина бу сене сентябрьнын 7-сінде кайтарып oldu. 2017 senesinden beri o kanunsuz rete hapishanede tutuldu. Ona nisbeti jine iş uydurulgan edi. Sabıl siyasi mabus endi serbestliknin qadrini yeti. Давайте я відверто скажу. Ну, найбільше ти цінуєш, коли ти взагалі занурений сам в сам. От в тій ситуації, там найбільше цінуєш. Тут просто не вистачає часу на те, щоб зупинитись. Це щастя насправді. От жити в країні от таких людей. Різні за віросповіданням, там, навіть за національними ознаками, там різні люди. Але от настільки українські, як я це розумію, от всередині от, і назовні. Інколи просто в спілкуванні купол так тебе накриває, от цього якоїсь благості навіть космічної. Rusya hapishanelerinde sabır siyasi mabus bir sıra kıynaklardan geçti. Hususan bir çok azap çıktı. Ukraynada böyle şeyler olmasın deyip Volodymyr Balykh Mykola Karpyuknen beraber mahsus teşkilat meydanğa getirdiler. Onlar Ukrayna hapishanelerinde tutulganlarının azaplanığı hakkında malumat toplayacaklar. Sabır siyasi mabuslar hapishanede bulunganlarının zenatı boyunca çalışmasının beraber hapishanede okumağa imkan olsun deyip mahsus kanun lehasını işlep çıkarmağa istiyorlar. Ve elbette her hafta Solyaryan görüşmege imkan yaratmak niyetindeler. Viktoriya Kozub, Ali Kerimov, Zaman, Ater. Jamala en yaxşısı Kiyev'de Jamala şahsi konsertinde yazgan türkülerini daha braha ve diğer meşhur çalgıcılarının yırlarını icra etti. Sanada o 4 oktavada yırladı. Евровидение ve Novaya Volna yarışlarının galibi seyircilerge ve ayrıca Kırımlılarga samimi duygularını bildirdi. Jamala Ukrayna paytaxtının sanasında icadının 10 yılı devamında olğan en popüler yırlarının konsert taqdim etdi. İngiliz, Rus, Ukrayn ve Kırım tatar tilinde yırlar yangıray. Salonda anşlak, seyirciler ve ailesi Jamalanın beraber hit olğan yırlarını icra etti. Крыла, Сумую, Заплуталась, це я Джамала. Артистнен beraber sanada Boombox takımının solisti Andrey Khlyvnyuk ve Daha Braha takımı. Я кайфую от того, что я делаю. Я делаю музыку, которая прежде всего резонирует со мной, внутри меня, с моим взрослением, с моими изменениями, как человека, как музыканта, как мамы. Джамала sanada icadının 10 yıllık юбилейini kaydetti. 2009 senesi o Novaya Volna yarışında iştirak etip birinci yerge nail olgan edi. O vakittan beri o büyük sanada jazz, soul, folk üslubunda yırlar icra etip muzika yaza. Onun konsertine diğer memleketlerden de muhlisler geldi. Yerci olarını benim kuşçuklarım dep adlandıra. Onlar Jamalaga o sevgisini bildirmek için salondaki oturğıçka kağıttan yapılgan gögercinler koyup çıktı. Фан-спільнота, яка дуже любить, цінує, поважає Джамалу. Її творчість і її як людину. І ми вже дуже давно захоплюємося її творчістю, і вона надихає нас. Джамала — это такой свет и такая особенная энергия. Ее музыка обладает силой, способная открыть любое сердце. Джамала Кырымлыларга о селямларını айтты. Селям алейкум, Крым. Привет всем, кто меня чует, бачит. Я вас очень люблю, всегда скучаю, всегда вижу и знаю, как хочется вам
быть ближе, как вам хочется и написать. И я все время, благодаря Инстаграму, на самом деле, я вижу каждую реакцию, я вижу вашу любовь. Senesi Jamala 1944 yarını icra etip Eurovidение konkursunda yendi. Yer Kırım Tatar halkının sürgünlüğüne bağışlangan edi. Böyle yer yazılmasına böyle soykırımını көрген bitası ilham bergen. Jamala bu yerini Hatıra Türküsü dep adlandırıp Erbil konsertinde yerlay. Bu konserte de o seyircilerle beraber bu türkünü göz yaşlarıyla icra etti. Олена Царенко, Юрий Комаров, Заман, АТР. Бұда нәтиже программасы сонына келді. Епіңізге қайырлы ақшамлар тілеймін. Көрішкенше.